na bale ambao walikuwa shakuwa na chuki kusudi shetu tusikue na amani. Bozalaki na kimia awa hapo na musala na bino tala mboka kitoko ilanga na bino bingwele nyonso tu ba oyo bayina kamboka oyo balingi tozala na etawa na te. Mulikuwa na kimia hapa, mulikuwa natumika kazi zote za mashamba za vifugo, lakini wale waadui wa maendeleo angalia walikuwa kuleta mvurugo hapa. Na tango bana bazonga classe to bana pe classe na biso tala ngonga wana banguna balingi ko perturber jomba na biso awa. Angalia ilikuwa muda ambao ilikuwa ishafika ya mzuri watoto wetu kurudia kwa masomo, kuanza shule. Adui anakuya kwa ajili ya kuleta makelele mwa hii jomba yetu. Nambala oyo tokoyebisa na bino oyo elekaki na 2013 ezali 2013 mais oyo lelo oyo ezali ke 2021, c'est-à-dire toyoki eloka boye armée na bino ko riposter immédiatement. Ninahakikisha na kuambia kuwa ile ilipitaka miaka ilipitaka mu 2013 haiko njo ya leo ya hii 2021. Kama banapima tu jeshi yetu kunguvu tuko nayo, tutakuya kuwafuatilia hadi mwisho. Tala tina mokonzi ya mboka président de la République azwaki mikano oyo pona état de siège et riposte tango iso na baye bakotia mobulu na kati na jomba awa bisika oba mesana. Angalia njo mana rais wetu président de la République alikamata hatua, anasema afike hapa kufuatilia bale batu bote wenyewe wako naita vurugo mjomba hii. Bowling eloko na kotenga na bino bozala na confiance ya armée na bino oyo bazali bana na bino tala baye bazali na kati ya mabulu kuna na ngomba ya chanzu oyo ekenda sango, ngomba ya chanzu oyo emela makila ya bana mboka oyo lelo bango wana bazali kuna pona ko protéger bino, bozala na confiance na bango. Kitu yenyewe ninawaambia tu mukue na